Haia, fi di Lluan. Thema'r ymarferiad yw neidio i mewn I fywyd iach. Byddwn nhw'n canolbwyntio ar ddatblygu ein pŵer. The theme of the session is jumping into a healthy lifestyle. We will be concentrating on developing our power. Nid oes angen unrhyw offer arnoch. No equipment is needed for this session. Amser cynhesu, time to warm up. Mae cynhesu yn rhan allweddol o ymarfer corff, gan ei fod yn cynyddu curiad y galon yn raddol ac yn lleihau'r risg o anafiadau. Warming up is an essential part of exercise, as it increases the heart rate gradually and also reduces the risk of injury. Dyma rhai ymarferion i'ch helpu baratoi ar gyfer prif rhan yr ymarferiad hwn. Here are some warm-up exercise ideas to help prepare you for the main session. Gwblhewch 5 I 10 munud o ymarferion cynhesu. Complete 5 to 10 minutes of warm-up exercises. Prif ymarferion, main exercises. Squat jump. Sefwch gyda'ch traed hyd lle disgwyddau. Stand with your feet shoulder width apart. Engage'wch gyhyrach abdomen. Engage your core. Cadwch eich swyddau nôl, keep your shoulders back. Gan gofio'r pwyntiau hyn, hingiwch yn ôl yn eich clun a phlygwch eich pengliniau. Whilst remembering these points, hinge back at the hips and bend the knees. Y cam nesaf yw gwthio'ch breichiau yn ôl wrth neidio i'r awyr. The next step is to push the arms back as you jump into the air. Cofiwch I glanio'r ddwy droed cyn mynd yn ôl I symudiad y squat. Remember to land both feet before going back into the squat position. Dyma sut fydd yr ymarferiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look once performed at speed. Sglefrwyr, skaters. Engage'wch gyhyrach abdomen, engage your core. Sefwch gyda'ch traed hyd lle disgwyddau, stand with your feet shoulder width apart. Gan gamu allan gydag un troed, neidiwch i'r ochr. By stepping out with one foot, jump to the side. Croeswch y goes arall tu ôl i'r goes sy'n gweithio a phlygwch ymlaen gan hingio'n yr hips I gyffwrdd y llawr. Cross your other foot behind the working foot and by leaning forwards, hinge forwards at the hips to touch the ground. Rhaid cyffwrdd y llawr gyda'r braich sy'n cyfateb i'r goes sydd yn y cefn. Touch the floor with the same arm as the leg that crosses behind the working leg. Mae engagio gyhyrau'r abdomen yn helpu cadw'r cefn yn syth. Keeping the core muscles engaged ensures a straight back. Dyma sut fydd yr ymarferiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look once performed at speed. Wneud seren, star jump. Engage'wch gyhyrach abdomen, engage your core muscles. Mae'n debyg fod pawb wedi cyflawni wneud seren yn y gorffennol, felly, gan gadw'ch breichiau a'ch coesau yn gryf, neidiwch y coesau allan a'r breichiau fyny gyda'i gilydd. I'm sure most people have performed a star jump before, so, by keeping the arms and legs straight, jump the legs out and arms up at the same time. Dyma sut fydd yr ymarferiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look once performed at speed. Un, dau, tri, tuck. 1, 2, 3, tuck. Engage'wch eich core a chadwch eich swyddau nôl. Engage your core and keep your shoulders back. Y cam nesaf yw I berfformio 2 wneud fechan. The next step is to perform 3 small jumps. I bob 2 wneud fechan rydym am berfformio 1 wneud tuck. To every 3 small jumps we are going to perform 1 tuck jump. I berfformio'r wneud tuck, neidiwch mor uchel ac rydych yn gallu i'r awyr a thyciwch eich coesau I fyny. To perform the tuck jump, jump as high as you can into the sky and tuck your legs up. Dyma sut fydd yr ymarferiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look when performed at speed. Wneud 4 ffordd, 4-way jump. Engage'wch eich core a rhowch eich traed at ei gilydd. Engage your core and place your feet together.
Gall roed eich breichio allan helpu gyda balans. Putting your arms out can help with balance. Rydym nawr am wneud ymlaen, yn ôl, i'r dde ac i'r chwith. We are now going to jump forwards, backwards, to the right and to the left. Ceisiwch chi gadw gweddill eich corff yn llonydd. Try and keep the upper part of your body as still as you can. Dyma sut fydd yr ymarferiad yn edrych wrth ei berfformio'n gyflym. This is how the exercise will look when performed at speed. Neidiwch ar flaen eich traed i neidio'n gyflym. Keep your heels up when you jump to jump quickly. Gwblhewch 30 eiliad o bob ymarferiad i gwblhau un cylched. Complete 30 seconds of each exercise to complete one circuit. Cymerwch seibiant o 1 munud ar ôl bob cylched. Take a 1 minute rest after each circuit. Gwblhewch nifer o'ch dewis o gylchedau. Complete as many circuits as desired. NEAT yw non-exercise activity thermogenesis. Yn syml, dyma'r pethau corfforol rydym yn wneud yn ystod y dydd heb ei ystyried yn ymarfer corff. In simple terms, this refers to the physical things we do during the day that we don't necessarily consider exercise. Mae canolbwyntio ar yr agwedd yma o fywyd yn bwysig iawn. Concentrating on this part of our lifestyle is very important. Dyma rhai syniadau i'ch helpu i wella'ch neat a'ch bwyta'n iach. Here are some ideas to help improve your neat and healthy eating. Ceisiwch cyflawni 10,000 cam y dydd. Try and complete 10,000 steps a day. Ceisiwch fwyta 5 tamed o ffrwythau neu llysiau y dydd. Try and eat 5 pieces of fruit or veg a day. Bwytas yn hwyrol yw'r peth pwysicaf, felly peidiwch â bod yn rhy llym gyda'ch hunain. Balans sy'n bwysig. Eating sensibly is most important, so don't be too strict with yourself. Balance is important. Dyma fwy o syniadau. Here are more ideas. Cerddwch i'r siop. Walk to the shop. Cymerwch y grisiau. Take the stairs. Cerwch am dro unwaith y dydd. Go for a walk once a day. Parciwch yn bellach i ffwrdd yn y maes parcio. Park further away in the car park. Ymarferion coolio, cool down. Mae'n bwysig ein bod yn oeri'r corff ac yn slofi curiad y galon yn raddol. It's important that we cool our bodies and bring down our heart rate gradually. Wrth berfformio'r ymystyniad, daliwch unau uwchben neu o dan y penelin. Peidiwch â roid y straen ar y penelin. As you perform this stretch, hold either above or below the elbow. Don't put the strain on the elbow itself. Gallwch ddal mewn wal neu rhywbeth tebyg i helpu gyda'ch cydbwysedd wrth wneud yr ymarferiad hwn. You can hold onto a wall or something similar to help with balance during this stretch. Sicrhewch bod eich sodlau yn aros ar y llawr. Ensure both your heels stay flat on the ground. Cadwch eich cefn yn syth a phwyswch chi mewn i'r goes flaen. Keep your back straight and lean into the front leg. Ar ôl ddefnyddio pob rhan o'm corff, rhaid sicrhau cwlio digonol. Having used our whole bodies, it's important that we perform a sufficient cool down. Daliwch yr ymystyniadau statig am 8 i 10 eiliad. Hold the static stretches for 8 to 10 seconds. Cwblhewch 5 i 10 munud o ymarferion cwlio. Complete 5 to 10 minutes of cool down exercises. Yn olaf, ysgwydwch eich corff. Lastly, give your body a good shake. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r sesiwn. Welai chi tro nesa. I hope you have enjoyed the session. See you next time.